من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة ياسين سورة ياسين جلق أبو ميسيداتي واممتي جورا أقوم سورة طه اسم طه جئ غلسني مغاسة خنا سورة ياسين جئ ربدين غليني سورة مكاتيا ياسين بسم الله الرحمن الرحيم جنة قرانا ياسين جتون حرفي لما ربين غليني حرفي لمن تنا قبيل من تنا وان اتفد رب ما بخاجن يوخيو ياسين جتون كن يا رجل جتو جاني كانسا هي خني قبا ياسين جتو يا رجل يا غربا يوخيو يا إنسانو يا المنما جتودا إرجم مبانة جوجا خنما يوخيو جتو ما ياسين جو خنو مقام قوت إرجم عليه الصلاة والسلام الراته جتودا مقوت إرجمان راتوكو ياسين جامعتي إرجمان نموجا فما ياسين جتي جو خندوبة إيسرا كدو في وقالا لو جتي خن جتي هبشارا غرا عربوتا تتسيني جان ياسين جتي جو خن عربي خيس جرا ودون تين عربوني أسرا فوديتي أجتي سان كيستي بيكمي jalqab nisaa bakirraa dhufe ajamirraa hijechuun magaa bashaadha. Amma kun yaasiiniin kun nabi Muhammad dubbachuu wanni beeynuun innaka laminal mursaliina jechuu taala lamma dura waan itti dubbateeti isa maqaa dhawee innaka laminal mursaliin ogguma juuhu xaahaan isa kana baramala xaaha ma anzalna alayka alqur'aana ya alayka jechuu marraa kaasee eegalee kunis amma yaasiin kunis مقا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ياسين يا نبي محمد والقرآن الحكيم يجون قرآن حكمي بيّن سوسن قرآن والقبطات قرآن أوغيشت جنة فسرودن دنيا تكايت ملا حكيم يجون قرآن أوغيشت خاني غرتي غجلاك أوني إنما ممولن نيشودا خواني إني موال قبته تمجرو سنين كخد جيم ربي ياسين كخد جي وفسروز جرا والقرآن الحكيم يرو سنچمرت اتفنا جان سنين رمو ياسين كان يا جنة ميامنه والقرآن الحكيم يجون قرآن أوغيسته خايني إسابوت سن أوغيس يجودا قرآن نقول ما جتش أنيوتي jecha rabbii ogeeysa ta'e sangarte quraana saniin kakadhe innaka jechuun ati yaa ergamaa kiyya jawaaba kakuuti makun innaka ati laminal mursaliin warra ergamerraa hije ati bar ergamtootarraayi alaa siraaxin mustaqiim jechuun karaa sirriirra jirtaa bar alaa siraaxin mustaqiim jaarraa majruur kabara lammaffaa goone jechuudha innaka sanis innaka alaa siraaxin mustaqiim akkuma jeeti lamma على صراط مستقيم أتي خرا سري رجرتا خرا نبيوتا سندورا سن رجرتا يجودا خرا براسة فكاتين خرما ثاني سن ديمو جرتا إسلامنا سندورا إيغالمتي لفجرتي أتي ما جلقبا متي چم إرغمتوتاف أمور مالي جلقبا متي جچوتي مجرا إنك أتي إرغما خيال من المرسلين ور إرغم الرأي على صراط مستقيم جيشون خراكة اللو رجيرتايا يوخيو على صراط نجارة مجرو مرسلين مخانا جرو رافنيو ور إرغم الرأي على صراط مستقيم خراس الرئيرت ور إرغم سن الرأي أتفيفو إرغم توت الرأي تنزيل العزيز الرحيم تنزيل جيشون قرآن نقوني بوفما إيسا جبانا ما رحمة قدساني تجي إيسا را بوفمي جيشودا تنزيلا خنا بالنسبة على المزرية ما أي نزل الله ذلك قرآن سنبوس ربين تنزيل العزيز بوسنسة
isa jabaa arrahiimi jechuun nama rahmata godhuu sani buusee jechuun quraanni kun waan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam bira kaayatee miti waan shayxaanni uumee fideesii miti waan malaayikaanis jibriil kaayesii miti jecha jibriilii miti tanziila al-aziizi ar-rahiimi rabbii jabaa nama rahmata godhu sanirraa buufame wanni buufameefis kaayyoo qaba litunzira jechuun akka sodaachiftuu fi faayidaan quraanni buufameef inzaaraati jechuudha lamma sodaachisuu fi litunziraan akka sodaachiftuu fi akka dinniintuu fi qooman jechuun ummata yookiin jara maa unzira abaa'uhum jechuun abbootiin isaanii hin sodaachifamin wa in min ummatin illaa khalaa fiihaa nadhiir jennee baranne moo'ida ummani takkalleen ergamaan isii keessa dhufu malee takka ta dabarte hin jirtu jen amma duuba dhufee litunzira qooman ummata san akka sodaachiftuu fi qujara quweeshiidha maa unzira jechuun kan hin sodaachifamin aabaa'uhum abbootiin isaanii dinniina haarawaan jechuudha malee hambaan shari'aa nabiyyallaa Ibrahim jirti ta shari'aa nabiyyallaa Ismaa'iilis jirti jechuudha yoo gariin maal jee fassareenumaa litunzira qawman maa unzira aabaa'uhum jennaan maatana mawsuulaa goonaa jan yookiin immoo mawsuufaa goona maal litunzira jechuun akka sodaachiftuuf qawman jechuun ummata maa unzira aabaa'uhum waan akka abboonni isaanii sodaachifamee san jechuudha maa jechuun alladhii maa jechuun shay'an wanta siimisa kama duraan kana dubba tokko shariirratti ogala loqon akkasuma jaa'u litunzira jechuun akka sodaachiftuu fi qawman jechuun jara qureeshii kana maa unzira waan sodaachifamee ture san aabaa'uhum jechuun abboonni isaanii maa mawsuuliyyaa goonee jechuu yookiin mawsuufaa goonee shay'an wanta abboonni isaanii sodaachifame san dur abbootiin isaanii sodaachifamtee turte wooma san akka sodaachiftuuf garuu immoo irra baay'ee mufassirtoota kanarran jiran maaliif jennaan fahum gaafiluuna waan jiru taa'uuf kanaan fassaruun hedduu jaalatamaa miti jaan sharummaanu litunzira jechuun akka sodaachiftuu fi qawman ummata maatana naafiyaa negatiif maan fassaruu gaariidha litunziraan akka sodaachiftuu fi qawman ummata maa unzira jechuun hin sodaachifamin aabaa'uhum abboonni isaanii kan sodaachifamin dinniina haarawaan jechuudha haarawaan hin sodaachifamin malee ummata yeroon itti dheeratte kana jechuudha nabiyyallaa Iisaa fi alayhi salaatu wassalaami nabiyyallaa Muhammad jidduu alayhi salaatu wassalaami waggaa 570 toora kanaa jira jechuudha amma saniifuu laa yeroon dheerattee jirte jechuudha amma eega dinniinaanu addunyaa irraa dhabame turan jechuudha jidduu tana sanumaaf jee malee fataraan tarusultootaa jira malee fataraan ambiyootaa fataraan shari'aadhaa inuma jirtu jedhan yerummaan takka rabbiin shirki hojjedhaa jee ayyama godhe inuma jirtu wa in min ummatin illaa khalaa fiihaa nadhiir jee ummanni hundinuu dinniinaan keessa dabru malee tokko hin dabarre jee bakka yeruma nabi Muhammadii fi Iisaa jidduu jirtu kana keessattuu warri waa himu numa jira kitaabni ni jira hambaan kitaaba ambiyootaa ni jira hambaan shari'aa isaanii ni jira fahum gaafiluuna jechuun isaan dagatoo kataan je shari'aa irraa jidduu tanatti dagatanii jiran jechuudha dinniinaan haarawni dhufee dubbii isaanii haarawumsen jiru irraanfatanii jiran isaan san akka sodaachiftuufi sitti buufne quraana saniifuu quraana nama du'e qara'uufi miti quraanonni bu'eef inzaaraa fi daawwaan akka godhamtuuf jechuudha ka addunyaa irratti ittiin amanin faa fuudhanii imma arrumaantaa masgiida fidanii quraana nama wali qabaniituma qara'anii fi maallaqa faa hidhanii fi akkanuma quraana qara'anii fi geggeessan jira miti quraanni wanni bu'eef kaayyoo qaba jechuudha litunzira qawman maa unzira aabaa'uhum bakka ummataan sodaachisuu fi laqad haqqal qawlu jechuun wallaahi dhugumatti jechi mirkanaaweera ala aksariin jechuun irra baay'ee isaanii irratti jechi keenya mirkanaawee jira maali jechi sun la'amla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajma'iin nuti jenne sun mirkanaawee jira laqad haqqal qawlu jechi keenya dhugaa ta'ee jira ala aksariin irra baay'ee isaanii irratti fahum laa yuminuuna saniifuu hin amanan itti maa ooltuusi ati inuma dinniini jeemma rabbiin yoo fudhachuu didanis
qalbiin cabin wanni atemtuuf maali maaziratan uzrii dabarfachuu fi amma sharxiin daawaa godhuudha ummanni fudhachuu miti jechuudha baramma ummanni fedhu fudhachuu baata daawaan godhamuma qabdii uzrii dabarfachuudhaaf maaliif dhiiroon furanne jarri kun hin amanne innaa ja'alnaa jechuun nuti ni goone fi aanaaqiin jechuun morma isaanii keessatti aghlaalan jechuun hidhaa goone jechuudha. Aghlaalan jechuun hasbii goone, aghlaalan jechuun sahallaa goone jirra jechuudha. Fayya jechuun hidhaan sun ilal azqaani jechuun hanqalafee areedaatti oli guuttee jirti je. Amma laal aghlaala hoggaaniif jayyoo harkaa fi mormi walirratti hidhame aghlaala jaamaa jaan. Kaniifuu harka fuudhii ajjala geechimma. Hidhaan akkanatti hoggaa jiraattee fa'uun muquma fuuna jalaa inninu. Fa'uun jechuun jarri kaafirtootaa kun muquma fuuna mataa isaanii oli fuudhoodha je. Oli qabanii jiran mataan akkana ol jee jira if jala gadin harkan jechuudha. Kaniifuu wooma hidhame takkaa hidhaa takkaa itti jira. Quraanaatiin tu kana inuman dhagayan haqaatittiin tu kana gadin harkan je marabbiin. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إساني تجلنا فلته ربيني سكتتي خنت مركني تجورا دوغم سنفو إنا جالنا نتنقون في آناكي مرمساني خيستي أغلالا جتوني داغوني فهي جتوني دانسون إلى الأذكان جتون انقل في أريداتي أوليقوتورا فهم مقمفون متى ثاني أوليق أبطورا كرا قدنجان وجعلنا ما تقسما وجين نقول من بين يدين فولدري ثانيتي سدن جتون شفاقوني ومن خلفهم دوبة ثانيتي سدن شفاقوني ما سيسيا فغشيناهم جتون إساني أقوقني إجا ثانيك أبني جرة فهم لا يبصرون جتون إن أركن إسان أكتتي الأنجرات وجين فولا دران شفا زمنان شفا دا إجا ثانيتي سيد آجرتي وان تكن أركن أقوقمتير وإتما دولمو saniifuu waan takka arguu hin danda'an akka kana jechuudha. Maati? Alaa fatarati mina rusuli jee fataraa rusultoota ni jira gaa. Fataraan shari'aan jiru immoo. Saniifuu yeroon takka tanii wanni shari'aan himamin tadabarte addunyaa tana keessa inuman jirtu jechuudha. Yoo nabiyyiin jiraachuu baatees saalitootaa jira warra kitaaba himuu jira. Takkaa shari'aan himamuu hin dhiifne alaa fatarati mina rusulii malee alaa fatarati mina shari'atiin agarree jaan. Eeyyuwa ijoollee yoo taate malee kana jechuun amma shari'aa yeroo hundani jirti jechuurra namni hundi bakka takkaa dhagee jiraanis hin fuudhamtummaasis. Saniifuu namni kopha guddatee jira nama gaarafaa keessa guddate kanamaa wajji wal quban qabnee jireenuma. Nama dubbiitti himaniis waa takka dubbiin hin galleefii jira jidduu tana nama hedduu jira jenneetu maa dhiifnu. Kanammoo ka qoratu naafisee mi'ati maal godhuu rakkatammoo. Silaa isiniin qoradhaa nuun jaanii aanu dhibduu malee. ليسن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير جيم ربين ما كانت تيمنا نتبقى نمان تكا الدنيا تنرى تأودو دينينا نتنمين دبر تنجير سويتشودا خنيفهما وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا كنا تكون جيرا هوغا أصون أفريجلي أصون جيرا مالي شوفوا ولك أمني أصون تنجيرما warrin dhagaynis asuma keessa jiraachuu ni mala jechuudha. Saniifuu adillaa hunda wal bira finna malee takkuma qofa gubbaa dhaabbannee naasoo hinumma. Akkasimi? Alaa fatarati mina rasuulii hin jirti. Alaa fatarati mina rasuuliin ibsi fataraa jechuudha. Eega ergamtoonni adda cite booda si ergine jechuunuti. Sii fi nabiyyallaa Iisaa jidduu gaaffii dheeraa jira jechuudha. Shari'aan hin jirtu jechuun taane hin taane lakki rusultoonni dhaabbate jechuun shari'aa dhaabbate jechuun mitimma odootum amma
fakkeenyaaf jara Qureeshii keessa waraqaadhaan maal jetare yoo kasaatemma ilmaa kitaabnummaan Tawraatii fi Injiil ka zamana kana jidduu ummanni afaan baay'ee jijjiiree ummanni walii himaa jiru san akkam gootare yoo shari'aan dhaabbatte jenne gaafa suma citte dubbiin warri jidduu tanaa hundi akka jirutti haa jannata seenuu jechuuf deemna faareenutti. Saniifuu ta shari'aan jirti jechuudha. Shari'aan jirti garuu moo rusultoonni adda citee jira. Silaayif kitaabni wanni dabruun rusultoota qofaa miti. Rusultoonni ummatuma geessan ummanni maatii fuudhee wali geessa. Al-ulamaa warasatul anbiyaa hin dhabamtee jechuudha yookaan taatemma. Ulamaa'onni dhaaloo nabiyyootaati jenni. Saniifuu duuba yoo rusultoonni kunnaan shari'aan dhaabbatte ka jennu taate al-ulamaa warasatul anbiyaa hin faayidaan dhufteef maaltu jirame? Dhaaloo nabiyyootaati jenne nabiyyoota irraa dhaalaniiti ummataan gayan. Alhamdulillahi jidduu tanatti yeroon shari'aan hin himamin hin jirtu jechuudha. Wasawaa'uun jechuun waluma qixa alayhim jara san irratti waluma qixa anzartahum jechuun isaanii dinniintuus am lam tunziruhum jechuun dinniinuu baattuus waluma qixa maal ta'uu keessatti fahum laa yu'minuuna jechuudha. Laa yu'minuuna jechuuf deema lamma hin amanan akkitti wal qixaa kun akka midhiiroo hin amanan jechuudha. Ittiin tuusimuu baattuus isaan tokkuma laa yu'minuuna hin amanan. Kanuman amananii beeku kana rabbiin ammoo ittuma himija. Litunzira qawman maa unzira abaa'uhum jechuudha. Saniifuu himuudhaaf wanni ati himtu sun sirraa fudhatamuun ulaagaa miti jechuudha. Innamaa tunziru jechuun barate kani dinniintu sodaachisuun kee kun kani bu'aa qabuuf jechuudha. Man ittabaa zikra nama gorsa san jala deeme وخشي الرحمن يجون قرب صداته بالغيب فقوت يجودا ودو غرغران التندوفين جتو غيب يجون ما حال فيات أبو تيجودا حال دما الدنيا رجرو ودو تما نورماليتيك أبو جتودا بالغيب يجون ما لم يغرغر بالغيب يجون وان قيامان التنتين جتودا وخشي الرحمن يجون قرب صداته بالغيب يجون على الدنيا رجلوتي فبشره جتو وركنا كنا جمتشيسي بمغفرة جتون أرار ما فيه وأجر كريم من دا بريدة الآن جمتشيسي وركنا أما قبورتي فيدو ورم ربيتي أماني قوفا جتشوف ديما ماسكيساقا صداكسون كيسون كاني بؤاك أبوف ورم أماني قروا وري أماني فدا تأتي موغو تمتي دينيني صداكسي فكافرتو تاتي اتمهيمي himtuu simuu baattuu silaa isaanitti waluma qixaa uzruma dabarfachuuf himije. Innaa naxnu jechuun nuutu nuuxiil mawtaa jechuun warra dhume nuu kaasa. Dhuga nuuxii jechuun nuti ni jiraachifna ni kaafna. Al-mawtaa jechuun warra dhume ni kaafna. Kana jechuun maaliif jedhiiruma rabbiin kaafirtootuma kana keessaa oo gariima warruma qalbiin duute kana keessaa ka'amanus jira jechuuf deema. إنا نحن نماتو نحيي جراج الموتى ورد مسنيس نما كاسا ونكتب يجون نبريس نجي ما قدموا وانسان دبر فتن سن نبريس نافجي طلتو إسان الجسني دران دبر فتن وآثارهم جيشون أكسم ماسي تركان في ثانيتي سجي وآثارهم منكن هم بايسان إبودة إيسان وانا كوقفيتي في وانتوت عداد دا خيري وجتن سن ilmaan addunyaa tanarratti immaa ilma gaarii faa harkatanii kaanii biraa deeman kunis amma gaariitti isaanii barreeffamti ilmi faa baratanii nama barsiisan kunis isaan boodaa barreeffamti jechuudha yoo aasaaraumiin gara masjidaa deemuu sanii jaaninuma sababummaan aanni kun itti buuteewu sababaa jara warra madiinaadhaa ka'eeysa bira gallaje banii salimaa ummata jaamu tokkootu masjida madiinaa bira gallaa jaan ganda isaanii gadhiisanii masjida bira galuu barbaannaan lakkisa haje bakkuma san taa'ati diyaarakum jeen ergaman tuktab aataarukum manuma keessan ganduma jirtan san ta'a tuktab jechuun isiniif galmeeffamti aataarukum jechuun tarkaanfiin teessan sun isiniif barreeffamti san keessa buute وكل شيء ومون داونتي أحسيناه ولك أبني جرة في إمام مبين جتون دوري قلميت مبين كواهن دا إبسوسان كيستي إمام جتون دوري جتوما
galmeerraa kadureedhaa kun kamii lool maafuus keessatti waa hunda barreessinee jira. Tarkaanfiin isaanii sun hundi galmeeffamtee jirti. Mindaan isaanii hundi duraanuu galmeeffamee jira. Haruma sanirra deeman malee karaan biraan jiru jechuudha. Eeyyuwa. Ergamaan itti fayyadame. Naam. Waja'alnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddanii ergamaan itti fayyadame jaane. Sadimi? Saniifuu. Ahaa. Naam. Kunimmaa dhugaa ergamaan fayyadamee jira ni ja'a. Atiis akkasuma yoo fayyadamtee kaafirtoonni bakka si marsetti jechuudha. Yoo dhugumaan dhiira taatee keessirratti gad fudhatee jiraate gad dhuyde taanaan akka ergamaan hojjete sanitti biyyeetti qaraate yoo facaafte uummanni sin arku jechuutis naamitti hojjetee jira. Garuu immoo hojjetee jira ergamaan immoo rabbii tiise dhuguma quraanninis yoo atitti qaraate sirri atummaan dhugoomsee taanaan dhugoomsu hojii deemti immoo dubbiin. Ergamaan kan hojjetee jira amma duuba innaa naxnu nuhil mawtaa jennee bakka taadachaanu innaa naxnu nuhil mawtaan kaafirtoota keessaa gadi ni amansiifnaa jennee fassarremma. Yoo kii bakkuma irra dhiisii winuma yoo bakka irra dhiifte irra sii deemti innaa naxnu nuhil mawtaa je nuti warra addunyaa irraa dhume kana guyyaa qiyaamaa ni kaafna. Wanaktubu jechuun ni barreessinaa fi maa qaddamuu jechuun waan isaan addunyaa irra dabarfatan san ni barreessina. Gana barreessaare duraanuu barreeffamteen jirtu wakulla shay'in ahsaynaa ujeelaa inni. Barreessuun baannu kun haarawatti malaayikonni isa wajji deemanii jechuudha. Dokumentiin itti kennamtee barreessuu kana jechuudha. Dhugaa asirrattis achirra dhaqanii korrojuunis odootuma jiraattu asittis amma malaayikaan sirra taa'ee galmeessuunis jira. Wakulla shay'in ahsaynaa nuti waa hundaa'uu duraan wali qabnee jirra fi imaamin mubiin je. Lool maafuus keessatti waa hunda wali qabnee jira. Sanumarra deemu jirti malee wanni hundinuu wanni lafaa ka'ee guyyaa keessa murtaa'u hin jiru takbaarumaan argamu jirti maleedha. Innaa naxnu rabbiin maa ja'a if guddisuuf ja'a. Aha dubbii gajjabeessu tawkiida janiini. Dubbuma jabeessu numaa achi tokko wanni gabbaramu tun takka tana hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Rabbiin wanni himu jiru jabeenya ifii himu jira. Guddina ifii himu jira. Laafina wantoota isaa gadi gabbaramtu nu garsiisu jira. Rabbiin gaa na'am kuni naa damiiru lilmutakallimi ilmu'azzimi nafsahu janduraanu isa if guddisuu jee nuti jechuu rabbiin heddummina himu odoon ta'in if guddisuu jira jechuudha. Kanummaan guddina akka godhatu eenyu rabbuma wanti isaa gadi gabbaramtu sun hundinuu salphoodha jechuudha. Wadrib lahum jee meemmaasiiti isaaniif godhi kaafirtoota yeroo teetii sanaaf godhi yaa ergamaa je jara qureeshiidhaa warra sirraa fudhachuu dide kanaaf godhi yoo wadrib lahum ummata kee kanaaf godhi masalan jechuun fakkeenya godheefime isaanumaaf jecha jechuudha. Lahumii laamatti maal goona ta'aliiliyyaa goonamma wadrib lahum isaanumaafuu godhi itti himi jechuudha. Yoo wadrib lahum matuma keetiifume isaan kana godhadhu masalan jechuun fakkeenya isaanii godhadhu ilaali jechuudha. Asaabal qariyate jechuun warra ganda tokko idh jaa'a hal mursaluu jechuun yeroo ergamtoonni isitti dhufe san gandi tun tami dhiiroo ganda inxaakiyaa jedhamtu jechuudha. Anxaakiyaa inxaakiyaa wadrib lahum jechuun isaan kanaaf godhi masalan fakkeenya godhee fi asaabal qariyati warra biyya takkaaya biyyuma guutuudha qariyaa je'ee moggaasamma makkuma faadhaayyoo fedhe qariyaa ja'a. Saniifuu biyya guutuun qariyaa jennee maqaa xiqqaan dubbisuunis jira. Amma kun qariyaan tun tami dhiiroo qariyaa anxaakiyaa jedhaniini. Idh jaa'a jechuun gaafa isitti dhufe san almursaluuna ergamtoonni Ciisaadhaa jechuudha. Jara kana eenyuutu erge? Ciisaatu erge. Isaan kun eenyuu fi eenyu yoo jenne ajaja rabbiitiin immoo inninis erge malee kanatti miti rabbumaatiitu ergi je'eeni Yohannaa fi Shamaa'uunii fi eenyu dhiiroo Shaluumi hajuus jira. Maqaa jara kanaa keessatti baay'ee wallabanii jiran. Kun ammoo Saadiqii fi Masduuqii fi
shaluumi kajuus jirammaasiisi idha arsalnaa ilayhim ammoo idh jaa'a al-mursaluun yeroo ergamtoonni itti dhufan ergamtoota eenyuti jenne jedhe kun ergamtoota Iisaati jen Iisaatu erge gara galeemmoo rabbiin idha arsalnaa ilayhim je hoggaa gara isaaniitti ergine san Iisaan ajaja rabbiitiin waan ergeef jecha idha arsalnaa ja kanuma Iisummaanuu jara kana erguun ajaja rabbiitiin daayirektilii immaa rabbumaatiitu erge jechuudha. idha arsalnaa ilayhim hoggaa gara isaaniitti ergine isneen jechuun namoota lama Yuhannaa fi Shama'uun jechuudha. fakadhabuuhumaa gandi Anxaakiyaa sun jara lamaan kana ergamtoota lamaan kana ni kijibsiisan. fa'azzaznaa jechuun gajjabeeysine bisaalisin jechuun ergamaa sadaffaatiin shaluumiin gajjabeeysine yommuu saadiqii fi masduuqi jetteesi shaluumi jiin karraa boodaa kun kanaan gajjabeeysine faqaaluun ijaaniini innaa ilaykum mursaluun nuti gara keeysanitti ergamoodha je gariin ammoo tafsiira kana ni didaajan Iisaatu erge yoo ta'e innaa ilaykum mursaluuna jedhu kun akkamitti ifiin ja'a maan taane ergamtoota Iisaati Iisaan nu erge jechuun ta'ure hin ta'u jammoo safoota tafaasir ni didalaama sila akkas taate sila ergamtoota Iisaa taate kun rabbiin jarri kanan juuni je qaaluun ijaaniin jarri maa antum isin hin taane illaa basharun mislunaa namuma akka keenyaa malee silaa isaan rabbi irraa ergamuu baatanii wanni tun isaaniin hin jaamtu saniifuu jara kana ergamtoota Iisaati hin jennu jee dide inni haya haadiduu hunda beekuu qabna jechuun manuti gaa qaaluun ijammaa antum isin hin taane illaa basharun mislunaa namuma akka keenyaa malee wamaa anzala arrahmaanu rabbiin hin buufne min shay'in wama takkallee hin buufne samiirraa kitaabaa bu'e waan jettan tuni kijiba in antum jechuun isin hin taane illaa takzibuun kijiboo malee taane ni kijibdanii wanni rabbiin samiirraa buuse inuman jirtu jaanii didan duuba jara san fakkeenya godhadhu jeemeti isaan sunuu akkasi kijibsiifamumaa wajjiin da'awaa godhan jara sanitti jechuma saniifuu abdiin kutatin jara sanirra laalladhu jechuu deemu rabbiin yoo jara kanatti himi warri ka isaan kanaa fakkiin isaanii dabree jira itti himimee fakkeenyumaa'uu jara kanaaf godhi qaaluu ni jaanamma jarri ergamtoota sun rabbunaa ya'lamu rabbuma keenyaatu beeka innaa ilaykum lamursaluun nuti gara keessanitti ergamoo ta'uu rabbiitu beeka beekumsi rabbii sunuu ni gaya ragaa isin hin godhannu jaaniin amma gaa dubbiin jabaannaan wamaa alaynaa jechuun nuti waan irratti hin jiru illa albalaa'ul mubiin geessuma zaahiraa malee gubbuma tana isin geessu malee keeysa ka isin qaceelchu nuu miti rabbumaa isin qaceelchu jechi kun nama rabbiirraa ergamerraa ja'ama malee ergaarraa wanni kanaatun hin dhuftu je'ee dide gaa Safwaan fakkeeffate moo inniniisi qaaluu jechuun ni janamma jarri ganda sanii sun innaa taxayyarnaa bikum nuti isinumaanuu milkii ilaallannee jirra taxayyarnaa jechuun hooddanneerra hanquudha dhufuun keessan kun sirrii miti inumaa'uu nuuf faalkaan tolle jaanamma isin dhufuun rooba bokkaatiitu waggaa sadirraa dhabamee jaan bokkaa yeroo waggaa sadirraa dhaabbannaan wanni kun isin dhufnaan nu taate isin faan addoodha inumaa'uu bakka wani takka gammachuun isin wajji dhufte inumaa'uu hin jirtu jaanamma kuni duruma jaamte qaaluuni janinnaa taxayyarnaa bikum nuti isiniin hooddannee jirra hamtuu arkinee jirra jechuu bakka isin dhufnaan hanquudha dhufuun keessan kun gaarii nuuf hin taane la'in lam tantahuu yoo dhoorkamuu baantan waan jejjettan tanarraa lanarjumannakum jechuun dhagaan cafaqnee isin ajjeefna jan rajmii jechuun dhagaan nama tumuudhamma lanarjumannakum jechuun isin tumna wala yamassannakum jechuun wallahi isin tuqaa minnaa nurraa azaabun aliim azaaba cimaa laaleysaatu nurraa isin tuqa duubaasi teeysan moon teeysan saniifuu kitaabni isin himtan kun nuu gaarii miti eega isin dhuftan nuti biit addunyummaa nu garagaltee rizqiin duraan harka nu hundi nu harkaa irrattee biitummaan teenyaa isin dhufnaan dachiin hundi goggoydee isin hin taane meegaa jecha jarri sun je ilaali
ati takka keessa jirtu wal bira laali yoo kana laalte qalbiin tee baay'ee fooyyoyti jee nama rabbiin jarroo maal deebise maaseeti akkana jennaanis iyyaan himma jarri qaaluu ni jaaniini xaa'irukum carraan keeysan bar maakum isinumaa wajjiini hooddannaan keeysan sun xaa'ir jechi jiru kun silaa bar maalirraa dhufe innummaanuu nasiib jecha jiru irraa dhufemma saniifuu carraan keeysan kun wanni isin mudate kun ma'akum jechuun isinumaa wajji jira jechuun badii teeysaniifi malee nuufii miti xaa'irukum jechuun hooddannaan keeysan milkiin teeysan sun ma'akum isinii wajjiini yeroo baay'ee araboonni xeeyri shimbirroo wajji walin laallattee milkii laallattimma sanirraa kan ka'e xaa'ir jedhame jechuudha akkama fakkeenyaaf hixaafaadhaan waa laallatan ammaas gaarii ta'uu fi hamtuu ta'uu fi jiddugala ta'uudhaas hixaadhaan laallatanii carraa akkasitti kaasan sanirraa kan ka'e xaa'ir jedhame carraan keeysan maakum isinumaa wajjiini malee nuu miti a'in dukkirtum sa isin yoonii fi gorfamtan nuti isin yaadachiifne yoo gorfamtan garagaltanii duuba jaanamma bal antum qoomuun musrifuun idraaba godha nama dubbii cufanii bar isin ummata daangaa dabroodha israafi jirtan kitaaba rabbii ka isinitti himamu lafa dhiiftaniiti fedhinnaa teessan jala deemu jirtu warra daangaa dabre israafa jechuun maal jechuun waan takka lafa balleeysu itti hojjechuu dhabuu firraa dhiisuu jechuudha bal antum bar isin dubbii teessa yoo keeysaa haasofne qoomuun musrifuun ummata daangaa dabroodha wasanaa baatanii jirtanii amma sanarratti hoggaa jarri kanatti afaan wal goggoysu wajaa'a jechuun ni dhufe min aksal madiinati gararree madiinaatii jan magaalaa Anxaakiyaa san muummichasiiti aqsaa jechuun muummicha jechuu mataa gubbaa jechuu gama gararraati oliitti gad dhufe haa jennumma maal a'in dhukkirtum jechuun aantun hamzaa istifaamaatimma sayoonii fi yaadachiifamtan yoo gorfamtan taxayyartum je ni hooddattanii isa isin gorsi nama gorsuun akkamitti milkii tana keessa akkamin namni waan kana keessa milkii laallata taa'a waan akkanaan hojjetina jechumma saniifuu qaaluu xaa'irukum ma'akum jechuma sanirraa beekama taxayyartum jenna ni hooddattanii isin gorsuun waan milkii ittiin nama laallatan qabdii jechuu gorsuun carraadha jettanii waan tanaan gorsuudha jechuun karaa gaariitti isin gorsuu jirra malee tunimma isiniitiitu hamtuun fide faan addoo nama jechisiifti jechuun nama gorsuun bal antum qoomu musrifuun isin ummata daangaa dabree jiru bakka gorfa hunda lafa dhiiftanii fedhinnaa teessan jala deemu jirtanii wajaa'anii dhufe min aksal madiinati muummicha madiinaa irraa ni dhufe rajulun jechuun gurbaan tokko habiibun najjaar jaama maqaan isaa habiibi maqaan isaati habiibun najjaar jaaniin ni dhufe yas'aa jechuun fiigaa dhufe jaanamma isaanii kanatti afaan wal goggoyse kana fiigaa dhufe qaala ni je yaa qawme jechuun yaa gosa too je kun ulaa akkatti daawaa nama godhanamma yaa gosa too ittabi'ul mursaliin ergamtoota hordofaa ergamtoota jala deemaan didinaadha ittabi'uu jechuun deemaa jeemmaas dubbuma sana adda baasuu deemaa baran man laa yas'alukum jechuun warra isin hin gaafanne kana jala deema ajiran maniin tun lafziin isiidha mufrada qeenxeedha garuu hiikkaan isii baay'ee ta'uu dandala man jennee nama tokko qofaa miti majarri kun nam sadii jennee ittabi'uu deemaa man laa yas'alukum nama isin hin kadhanne jala deemaa je ajiran jechuun mindaa ka isin hin gaafanne silaawwanni kun bu'aa mataa isaanii odoon ta'in isiniif jecha jarri kun dubbachuu jira laa mindaa isin gaafachuu dhabuurraa maaltu beekama silaa mindaa isinirraa fudhatanii if akkana godhatan taate mindaa saniif jaammalee dubbii sirrii muttiin jiran jenna man laa yas'alukumiin warra isin hin gaafanne kana jala deema ajiran mindaa ka isin hin gaafanne wahum muhtaduun qaceeloo isaan kataan jechuu muhtaduunaan qaceelfamoo warra rabbiin isaan qaceelche muhtaduunaan ismal maf'uul jechuudha wahum muhtaduun isaan rabbiirraa qaceelfamoo kataan
rabbiin isaan qaceelche jechuudha. Kana jala deemaa nama jallaa jalan deeman nama waasirraa fudhatee waasitti himu jalaa sin deemtummaas dhuga kasirraa waa fudhatee sitti waa himu kun nama sirritti na siyaasi yaaduu miti. Amma kun jarri waan takka isin hin gaafatutti hin jiru mindaa isin hin gaafanne akkasuma maatis qaceelfamanii jiranii namni jala deeman nama ifiifuu qaceele katoltuu namaa yaadu jala deeman isaan kana jala deemaa yaa gosatiyya je'ee gaafate jan wamaalii je'emmaatis garagalee tafiiti yoo dhiiroo inni amane moo hin amanne yoo jenne arma gadi nu bayyansuu deema. Aqsaa jechuun ol gama gubbaa jechuu muummicha ministeera jechuun dhageenye maal jechuun muummicha janiin isa san firaayim ministeeridhaan inni kun ifumaafuu amantiin jarri kun deemuuf tun isaa taatee jirti meesha amantuma tanaawo inni kun hordofaa ture durumaanu jara kanaas ni beeka kanaas ni beekamma inni eegi waa inni jiruun baramma wamaaliya je mul'ifatuuf deema amantiisa wamaaliya jechuun ammaaliifiin wamaaliya jechuun maaltu naa ta'e laa aabudu kaniin hin gabbarre alladhii faxaranii maaliifiin hin gabbarre memma isin waan gabbaruu diddanii sannatti himaa jechuu bara inni tafii qofa dubbachuu odoon ta'in meeri ziniinatti as kennaa waan qabdan waan amantii sana isin dichisiise wamaaliya jechuun maaltu naa ta'e laa aabudu kaniin hin gabbarre alladhii faxaranii rabbii na uume wa ilayhi turja'uun jee garagaleemmaas kani gara saadeeffamtan nuufi isinis walumaanuu fuulduree rabbii dhaquu teenya ibaadaa isa kanaarraa wooma isin duroomse tana minatti himaadha. A'attaqidu jee garagalee daranummaas ibse a'attaqidu niin godhadha amma min duunii rabbii gaditti hin godhadhu ani istifaaman inkaariyyiidha jedhan inkaaraaf deema a'attaqidu niin godhadhaan min duunii rabbii gaditti aalihatan rabbootaan godhadha iyyuridini rahmaanu jechuun tan yoo rabbiin na fedhe bidurrin jechuun rakkina tokko narraan gayoo rabbiin fedhe laa tuqni annii tanarraan deebiifne a'attaqidu maniin godhadhaan hin godhadhu kam min duunii rabbii gaditti aalihatan rabboota biraatiin godhadhaahi iyyuridini rahmaanu yoo rabbiin na fedhe bidurrin jechuun rakkina tokko narraan gayoo rabbiin fedhe laa tuqni annii tanarraan deebifne taname shafaa'atuun manguddummaan isaaniitu shayawwaa takkalee tanarraan deebifne ifii deebisuu hin dandani nuyi beekama manguddummaan isaaniitu waa takka tanaan goone tanaan gabbaraa jeemma maa isin sammummaan teessanuu fayyaan qabdu je duuba akkamiin rabbii jabaa dhiiftanii waan lallaaftuu tana gabbaratanii shayawwaa takkalee tanarraan deebifne walaa yunqidhuun karakkina jalaayis na baasuu hin dandeenye yunqidhuun jechuun laa yukhlisuun kan na qulqulleessuu hin dandeenye jechuudha rakkina narra ga'e tokkorraa na qulqulleessuu tan dandeenye inumaa'u maal na godhuu tana qaceelchuu hin dandeenye jechuudha bu'aas naa buusuu hin dandeessu rakkina narra ga'e illee maasis narraa fuudhuu tan dandeenye tanaan godhadhaahi inni ani idan jechuun yoo kan godhadhu taate jarasan lafii dalaalin mubiin jallina guddaa keeysaan jira je'emmaasis isaanumaa ummaa tuqu jira cinaa kaaniin tafii odootuma ibsuutu isaanumaa dha'u jira jechuudha karaa malee jirtan taa'aa jechuuf deema inni aamantu daran unulaa ibsee dirree baase malakkuma gaddeemuun inni aamantu birabbikum arrabbii keeysanitti amaneetiin jira bar jeen ergamtootaan ayyuhal mursaluun jechuu jedhan kana jaraan odoon ta'in yukhlisuun jechuu kana qulqulleessuu hin dandeenye jechuu waa takka jalaa na baasuu kan dandeenye walaa yunqidhuuni jechuun kana baasuu hin dandeenye inni ani yoon idan jechuun rabbii gaditti rabboota san kaniin godhadhu yoo taate lafii dalaalin mubiyya jallina dirree taa'u keeysaan jira hin deemu kaman karaa san inni amantu jechuun ani dhugoomse birabbikum jechuun rabbii keeysan dhugoomseetiin jira huno narraa dhagayaa jechuu deema lamma fasma'uuni jechuun na dhagayaa yaa ergamtoota an karaa keeysan kana fudhadheetiin jira
saniifuu ani deeggartoota keeysani malee faallaa keeysanii miti ji'een immagaa ergamtootaan jarri gaa duruuni waan biraarraan ga'e ummanni hanqarumatti lafaan dhawanii irratti utaalanii ajjeesan kun ammoo maal janii guban jaa kun irratti utaalan jaa kun dhagaan cafaqanii jeesan je duraanuu waan silaa godhan himatanii jiran laayisaan dhagaan isin cafayna jaanii akkasuma nurraa qixaaxa laaleysaa isin tuqa jaanii himanii jiranii waan san isarra raawwatan jan jara dhiisaniinuma jara silaa tuquun danda'anii ajjeesan amma gaayisa Habiibun Najjaariin du'e qiila jechuun ni jaameen magaa udkhulil jannata seenii jaameen Habiibun Najjaar sanii rajulu masan baan nagaama jannata seenii jaameen du'e ma inni gariin maal jainumaa hin duune akkasumatti jirummaan kun gara jannataa kutee jaa'uun wa ajaa'iba rabbii kana numa fuudhame malee hin duune jaan akka fedhe ta'uu silaa du'a qofaa yoo gaafas du'u baatees du'a qofa inni Ismaa'iilaa itti gaa du'u malee jannatan seenu moo ni beeytuun saniifuu qiila dukhulil jannata eega kana taate namni jiraa asii fuudhanii jannata darban ni baha malee achi keessan taa'u du'u malee jannatan seenu ati walumaa galattu saniifuu qiila ni jaameeni udkhulil jannata seenii jaameen gurbaa saniin eega jannata seene booda amma nafseesaa jannata seen ruuhii isaatiitu silaa ruuhiin shuhadaa'otaa eeysa bakki teeysu galoon isiidhaa jannata keeysa jechuudha achi keeysatti deemtee bashannanti waan feete nyaatti waan feeteen gammaddii qaala ni jeemmachi booda jannata keeysaa qiila dukhulil jannataa gaa mirga kanaa ka qabu silaa rabbi malee isa jira kana namaan jechuu ka danda'u rabbi malee hin jiru qaala jechuun ni jeemma Habiibun Najjaar achi keeysa yaa leeyta qawmi way osoo gostummaan tiyya sun ya'lamuuna jechuun beekanii jeemmaati jechi taa'elaa achi taa'eeti isaanii rifatu jiran maatiisi bimaa gafara lii rabbi waan rabbiin kiyyanaa araarameeni wajaalanii naan godhe tana minal mukramiin warreen kabajamanirraa jechuudha waan rabbiin jannataan na naqe tana way jarri kiyya sun silaa naa beeke nama eega jannata seeni booda gosa isaatii rifatu Habiibun Najjaar qofa garree jaan isa qofaa miikam habiraatis baay'ee jira muumintoonni warra isaan duubaate sanii numa rifataa saniifuu Habiibun Najjaar ammoo dubbiin isaa ta ajaa'ibaati baay'ee odoo gartee shari'aa sanillee hedduu keeysan beekinii gosa isaatii baay'ee rifate jechuudha bimaa gafara lii rabbii je baattii tana maal goone ma sababiyyaa goone waan rabbiin